Voini October ni somni pakwa kumsang ni somni pathum pathian ni a in zawain chibaile vekule nizan khan Tel Aviv le Israel khothanglam khopui shangshanga rocket warning siren activate ani rocket warning siren te chu Tel Aviv le Israel khothanglam khopui dangte baka khothanglam tuipui kama khopui askilona te ari ani IDF chuan nizan khan Lebanon ramria khopui lam hoin rocket an kapa hi chanlet na ta na an kablet ni in an soi Israel Defense Force chuan Lebanon atringin Zarit area marlam khothlang bul mun pakhat lampanin rocket engamozat ka chu ani thu an soi hepoi khoina thlenga hian hliam le chiatna engma omlo ni in IDF te chuan an soi IDF chuan rocket ka chuana mun lampan chuan artillery selling mangin an changlet ni in an soi heti la hian Lebanon ramri bula om marchak khopui setula a rocket siren run lut te chu ari ani UN Peacekeeping Mission Headquarters Mission Akapu Nimin Khan Lebanon khotlanglama UN Peacekeeping Mission Headquarters chu laipuimu in akapa thupuang tu chuan Gaza Israel-Hamas Indona achwa nuwa hetiang thil thleng hi avoi ni nani ati Nagura a hian base chunga laipuimu tlati in Lebanon United Nations Interim Force thupuang tu Andrea Tenenti chuan asoya liam tuar lo ma se chiatna engamozat a reporta UNIFIL chuan tuinge laipuimu hi kapti finfia tumin ma an lamek ti asoibok Lebanon sipai thu chua pakhat chuan media tinena thu soi phalna an nei lo wangin aming tarlan adu lo wangin UNIFIL headquarters chevela Israel laipuimu pakhatin cement wall arun lut ni in asoye top EU diplomat chuan Gaza a Indona ti to paphot European Union Foreign Affairs le Security Policy IO sangtak Joseph Borrell chuan October ni somni pakhat kumsang ni somni pathuma Cairo khochaklam kilometer somli panga vela hla Egypt new administrative capital NACA International Peace Summit ni na atel nuwa press te akom EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Gaza Strip zan khatchunga bombanga beihna sat ani nuwa Gaza Strip mishing puina lu phalsak turin Indona ti to paphot Borrell chuan social media Gaza hi blockout le isolation a oma heavy shelling hi alom chunjom zelani ati no pangpo tiamin civil mi tamlutuk anthi to a hi international humanitarian law kal ani ati a hetihiana soibok mishing te tranpuina pek theina turin Indona ti to pangai ngalani ati bok Netanyahu an Gaza asaltang chungte akom Nizan Khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza a Hamas le Palestinian firfiak poldang ten an meman chungte akom ani engen soiho ti ero engma tarlan anilo Istanbul Mas Relia Erdogan chuan Gaza a massacre siam tu west chu miswal bulpui ani thosoi October ni somni pasari kumsang ni somni pathuma Europe sarkar tilaka norhuai hotna hian norhuai hotu chuan Israel flag le French President Emmanuel Macron le Prime Minister Benjamin Netanyahu te Istanbul Taksim Square bula baby killer te an chiar lai thalak an ke in anrap Israel le Hamas Indona kara Palestinian tinena inpum khatna lantirnan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Istanbul Rore Lai Party buat sai mi puipung khomna atela demonstration a thua soina Erdogan chuan Israel sipaiten Gaza a Palestinian te an tha na chana hian khothlang ram chakte chu mo phurtu ber anni thua soye Erdogan chuan norhuai hotu mi sang tamtak nena Gaza a in tha na thlengmek chan ber chu khothlang ram te ani ati Nizan Khan Hamas firfiak pol chuan dimona a Gaza Strip atangin rocket an kap chuak ni in an soi he thu hi Gaza Strip bula khothlang pani arrest le native Hazara a rocket warning siren ariklain kanthulak na chuan asoyani dimona che vela mun sangshanga rocket warning siren hi ari a rocket siren ron lo chu sauda negev biala khothlang lam khopoi dimona bula ari ani alert hi arara banewat Abu Talul Mamsit Abu Krenatle Khus Arlal Sira teni he mun chunga hian puakri engamuzata oma
heian rocket te chu an lo dangemo an tlai moti atilangani Gaza Strip ram ribula native ha asara a po siren aribok liam le chiat na thleng om tho report ala omlo interrogation video a Hamas fighter te chuan Gaza hospital nuaya firfiak polte in thup anni thon nem nget Israel Defense Force chuan October ni saria Israel khothlang lama mi pui thana tel Hamas firfiak te thu zo fiana footage anti chuaka heta hian firfiak pol hian Gaza City a Sifa hospital nuaya in thup na mun an nei ti an nem nget he footage ti chua hi IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari an Gaza Stripa hospital lian ber nuaya an na tho na mun pui bernia Hamas apu no ni khatna ani Hamas chuan Palestinian security tang zongjong te chu mel ma hostage an peklet nan chwa tir vek an phut Hamas thupuang to Abu Abeida chuan an mi man te chwa an ni theinan Palestinian security tang zongjong te chwa vek turina phut ni in AFP chuan atar langa Hamasina IN call Al-Aqsa television channel in thu chwa asiama kan kuta mel mami man tamtak man price tur chu Palestinian tang zongjong te jail tanga chwa vekhini ati Hamas le Gaza firfiak pol dang te chuan mi zani somthum vel an man ni arin ani a October ni saria firfiak ten Israel khothlang lama be puyan thak na a Israel tanga ruk bo an ni a mi sangkhat zali chuang an thia atam jok chu civil mi an ni IDF ho tu chuan Indona an thil tum ti hlotlin nan Gaza a ground offensive nei apoimo thua soya harzi halevi chuan ni zan khan video manga thu chwa siamin Hamas ne torle firfiak polina an mi man te chu shwai kirle tur chuan Israel chuan Gaza Stripa ground offensive lian tak anengai ni ati Indo puichan atanga kar thum aliam to a he Indona hian stage ania voina hian face thar kan panani ti in halevi chuan Gaza a ground operation kalpui mek ti zauzel chungchang a soi tundin muna hian kan sipai ti hian Gaza Strip a ground operation an nei meka chu chuan Indona thiltum zongjong ti hlotlin nan athokani Hamas ti chiatte ramria ven himtele miman zongjong te chu an ramlama shwai kirle tora malak na sang berani ati Indona thiltum te hian le lu angaya ristil lo chuan hlotlin na umlawa manpek lo chuan hne na umlo ti ina soi chunzom mel ma pholana ti chia theinan chuan chaknan na satak ne na ram chunga lu mai lo chu kong dang umlo ti in haveli chuan asoya le be pui thlak na hian Indona thiltum zongjong athok ti asoi bok tin miman te shwai kerle chu rampum huap malak na poimo berani ati bok tundin muna chuan Hamas hian note no pang meichia mi pale tarte chu amanani ati he malak na hlotling tur hian engkim kan ti ang ati golchiang takan siama kung he aseidona tumru na nen kan benga ni na kan change bukang ti in haveli chuan asoi bel bok nizan khan rocket manga ka ani a rocket te hian Israel khopuilai hol Kiryat Onole holon te ankapa liam to report a omlo Gaza Strip atanga ka swa rocket te chu central khopui Kiryat Onole holona te thlakha a Majen David Adom ambulance service chuan an media te chu hliam tor theitur scan turin amuna an kalmek ti an soi Kiryat Ono tanga thalak ti chuan veng pakhat atangin mei kho achhuaka liam tor an omshiat anilo Palestinian te bokhana lekha thon tarup maile IDF chuan Gaza City chu tona chuan Indona munani to ti Palestinian te bokhana lekha bu athon Gaza Strip marlama Israel thlona manga beihna chwa wangin mei kho achhuaka Israel Defense Force chuan Gaza City a chengte chu tuna chuan he mun hi Indona mun ani to ti in an vo khana Palestinian ram chunga Hamas firfiak telaka thona mangin beipui an thlakna salhe a Gaza Strip a chengte hena Gaza Governorate Gaza City chu Indona mun alonita ani Gaza marlamle Gaza Governorate a in humim na munte ahim lo hle ni ti in sipaite chuan fighter jet ten leaflet an thlaka an soya khothlang lam chwa san ngal turin mi puite an ngen le bok Israel-Hamas Indona lalmal somaralte IDF thupuang tu chuan ni zana Gaza beihna anti san le takwak chu official taka Gaza a ground operation nei tur tan na ani lo thu tarlang Israel Prime Minister Advisor point ni zana an sipaitin Gaza beihna an nei le chungchanga Hamas ti chuan Israel thinrim na chu an thle to ang chu ti ina soilang White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Israelin tu ma khakna le selna abalo
ti in engma abo pel lo tho soilang bok ni zan khan Egypt ram chunga Sinai lama rocket ka chwa pani ti tla in Syria atangin Israel lama rocket ka lu ani bok Israel le Egypt Air Force ti hian in nai taka operation an nei ve ti tarlan ani a Egypt military lam hian an air defense anti-chak zwal sau bok ani Gaza athil thleng thar zela Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan UN lama bazwal ko ve zungin UN Secretary General chu Gaza din mun chungchang soipuina aneya Gaza beihna thlengme kara Middle East US sipaiten beihna an to pho chungchanga Pentagon chuan ngai zammai the ani lo thu tar langin Iranin an thlop Islam Resistance Polten beihna an nakal puizel don chuan malak na dang asiam bel tur thua tar lang voin khan White House lam chuan Hamas ho miman te chwa tir anni na tur konga in ka hai puan leilok anga yani chuan an rem ti thua tar langa tin WH chuan miman te chwa anni theina turin helai biala an thurwal puiram te chu malak na nei turin an la norzel don thu atar lang bok tin WH chuan Israel chu military chakna lamle ral thuam zongin an pui chun zomzel tur thu atar lang bok Israel official ti chuan ni zana Gaza beihna ti san le tak chu Hamas ho mi man te chwa anni na tura indorna a hlo cham le tak nuwa kalpui ani thuan tar lang IDF ya ni tin Gaza stripa leya an na to ti zau turin an be chun zom zel ani zirtop ni tlailama tangkhan Gaza strip marlama hian combined combat force of armor combat engineer le infantry te chu ground na an thok tanani hebe puithlak na kalpui mek zinga hian IDF sipai te chuan anti-tank missile le mortar cell ka tumfir fiak cell te chu an muchwaka an kapa IDF sipai te hian bobby strap structure pakhat po an muchwaka anti chebok heiba ka hian fir fiak cell engamoza tin sipai te hi anti-tank missile mangin ka antuma sipai te chuan cell te chu an neutralize ta ani IDF UAV point Hamas fir fiak te chu bobby trap structure a amuchwaka akap bok Gaza Strip boruak ton me khi râpthlak Israel Defense Force ten lai puile jet te in Gaza Strip beima se leilama anin sorbinga ground operation la nei lo angin in soima se Gaza Strip north east le south lama an lo chil na sale Palestinian group report danin IDF tank unit 10 Gaza Strip Beit Hanon Bridge le Khan Yunis perimeter lu antum ni inan soya Thuthang omdan in mixed special force le landing groups IDF le US Armed Force te tilma se hi confirm na engma a omlo atlang pui thu in IDF che dan hi full-fledged ground operation le large scale reconnaissance force te an thapui mangin an che anibera ground operation pui thamtak alani shi lo Israel le American leadership ten pro Iranian group so chitla anvil uluk khle IDF ten the Northern Front Lebanon le Gaza front West Bank front lam machon turin anin bwa sai thale a kan tum gol kan thlengang anti Gaza in antor le a bultan na po alani lo US aircraft carrier CVN-69 Dwight D. Eisenhower in Strait of Gibraltar atangin Mediterranean Sea alut Israel chuan Gaza stripa zanlama leya be ani dan footage ati chuaka Hamas ro chuan IDF tumna chu alo chama sipaite point chian na satak antok ni ina soithunga Israel hian nimin khan Gaza strip chu kong thuma tangin be atuma chutiang chuan enclave laka ground offensive atumani rampona Hamas roi tu te ro chuan Israel in kong thuma tanga leya be puitha ka tum chu lo chamveka IDF in chian na satak antok ni inan soya chuba ka anthucha danin Israel tank paruktal chu ATGM-10 anbe lai hian anti chia anti ABC News chuan Israeli ground operation antran anti a Azios Israel how to 10 military cabinet thlopin Gaza strip operation antiliana hostage te chwa tura in biakna atlol nuwa The Washington Post Biden administration 10 Israel hena Gaza strip ground operation nei ain surgical strike nei turin anron Al Jazeera Hamas ten Palestinian West Bank East Jerusalem mete Gaza strip lampuinan mobilization nei antum The Financial Times Hamas ten Israel an beihna in America in thutlukna asiam ti danglam an ring phalo Hamas ten mi Nuaili rebels Gaza anein ninga chung in ka hayani chuan hostage te chwa then an poitilo
Reuters Washington chuan Hamas ten hostage an chua don chuan temporary in ka hayan thlop. Israel Defense Force spokesman chuan Israel Exxon Gaza Strip chu military operation special takabultan na alani lo ati. ABC News in ka hay US in Israel tan red line siam du lo. US official ten CBS News nena Israel in Gaza Strip an lu chil ta zeu zeu hian khovel clear dan ang lawin ground operation an trandir ani thei. Palestinian media in Gaza ten Israel in leile boruak lama bomle ral thom an tiphung heti an report. Yemen Houthi rebels ten Israel wawin Eliad Hezam al-Assad, member of the Iran-based group Political Bureau chuan Palestinian tituarna chukan tuarnani ati. Israel Foreign Minister Eli Cohen chuan UN ten in ka hai thu an pas wangin aphuna Israel in UNGA rorel na anol ti aziak. Hamas le Palestinian Authority Abbas hawin UNGA in ka hai an pas chu an lom le. Israel ten red line a umlo. White House National Security Spokesman John Kirby chuan Israel in Gaza Strip leila mahma alakna engma khapna lam asoidu lo. US House Speaker Thar Mike Johnsonan Prime Minister Benjamin Netanyahu akola ani hi Israel tranburto Holy Land lamaril ru zongjong petu anti angchi khani a Louisiana lawmaker ni in Republican State House Speaker tumthumna anthan huwa ani hi atling ta trok ani. Gaza lu chil zanni na IDF Israel in Gaza a zanni nan tanks infantry force le navy commandos te anthon lota October ni somni pasari zan khan Sijaya neighborhood Eastern Gaza City chu lu chil ni in infantry combat engineering armor force Israel Air Force drone le combat helicopters ten air cover an pe. Hamas anti-tank guided missile launch sites le command center te an kapa. Commander of Hamas West Khan Yunis Battalion Mabad Busabar Atei ani hi sniper in beihna lama an mithiamani a Israel Navy Sayatet 13 commando unit ten Southern Gaza Strip an lu chil bok. Hamas commander te panga da tha Israel Defense Force Defense Minister Yoav Gallant reporta Hamas terror group senior commander panga an thito ani. Israel in hoisting missile thar hmang. Al Jazeera correspondent Well Al Dado chuan Israel in Gaza kanan missile thar whistling missile man ani tho reporta hei hi building zau takti chiat nan tlem te chauka chwa ngai ma se ati chena sa theili a hetiang chi hi ton naya IDF ne na tranpuine pek chwa jinga atelani anring. Prime Minister an komnuwa saltang chungte chuan Palestinian tang te chu ami man tinen in thleng turin an ngen. Gaza a Hamas in an man chungte ayo tu chuan Israel rama Palestinian tang zongjong te chu an mangai tak tak te chwa zalen na turatan chwa zalen turin an ngena hei Prime Minister Benjamin Netanyahu nen anin komnuwa an ngen ani. October ni saria afanu kumsomni pathumi Romi Rukbo Meirav Lesiam Gonen chuan Tel Aviv press event ani na tuna hian mi zongjong roi ki rawati lesam gonen chuan Netanyahu chu an mangai tak tak te ti chethei sipai be puithlak lo turin an ngen ti asoya chuti rualin mi zongjong tan exchange deal siam turin rampum huwa pathlop na zau tak omdon ti asoi bok khati zong kha ton tumata na kanhan ti chwale thei te choni e